Tuntum chu Lunglei Street Vlogging Part 4 kan han tile donanga helai kan mulai Chanmari 3 Velbora UPC notice India te an office te an biakin te an press te ni helai in headquarter Lunglei district UPC notice te headquarter ania biakin te nia office te nia quarters te awma tin helai kongpeng thuam ania chaklama kian Chanmari 3 main road po so lampang son falcon po phea tin veilampeng thla hianin farm veng chuk thlak na boka han hoi chawila khilai ki main road po chho na lai ania an video ma sa lo en to te chuan in rianga Chanmari 3 target bazar vel pan chho na khan ya he UPC Lunglei district headquarter office land quarters vel te anian mun ma vel ania ti chuan helai thla hi farm veng kal thak na ania Chanmari atang khan ti chuan khilai velama pokin veti office oma ang office chianga chuka shalawa district office poimo takani karinga ti hian het takal thak zel hen Chanmari atangin farm veng kong akal tha hei tuna kan mong khian ni helai available mi te pokin veti department office ni rickshaw owner association te point office an nei ning ka ria han clear kualila so lampang so tuna kan mulai so veti building ania tin henglai thla hi Chanmari veng thlang lampang te tina pile de son bazar veng te polanga khi Leitlangchip lampang te ki ser kon lampang te nia lai kong chak po hi veti department ho building tho nia tun ma ka chunin nge ni OPD ang chi deu te kha thina tuna hinan la ranem ka hlawang quarter chan mang ka hrachilawa hei farm veng kal thak na kong ania tlai lampang ania alun khop mai mi office bang le na thok kho lampang te an nihlom min karinga ti chuan helai kal kong koi athlang deuh lo ka tang hian farm veng chu lo lang chiang em em a han thlir thuak to ka helai farm veng Lunglei farm veng ania farm veng an tina chan poi viti department ho in tun main R farm te khatiang ran farm te khan siam chu farm veng aput na chan hinin ka ria ku laia building lo lang te po khu veti department ho building an complex animal husbandry and veterinary ho hi helai farm veng a hian complex zau tak nei nan oma khu tuna kan mu khulai mi te po khu district veterinary engani office vel nin ka ria ka threat chiang lu tuk big lo mar chu veti complex chunga ombek ani so lai kan hu so farm veng presbyterian biakin ten ya pia so farm veng pia so ram thar veng ani ve thunga chuan tuna kan mu lai hi farm veng pan thlak na kong ania hei sira hian footpath oma maro chu ku akhirem ruma heng te po hi kalanuam lu tuk lo ani ti chuan helai kong thla hi Chanmari atanga farm veng pan thlak na kong pui ania lun khop mai helai kong hi na chuk chawa ti chuan kein ka kal thazela a farm veng kong pui tak chu kawa po thata ti chuan helai hi tuna kan hoi lampang Chanmari veng thlang lampang pan pheina farm veng boka point pan pheina lampang te nia mara chu khalama chung kallon helam zoka kan kalang heng lai farm veng a kon lai ani helampang dinglama to pokhin school private school om thina lomem ka hrelawa ti chuan henglai hi tuna kan mulai farm veng kong pui vela kan kal thla hei helai hi farm veng aveng thlang lampang pan thlak na ania tuna kan mulai hi kong ti hena kal thla hemi kong thlang lampang so gate so kan monga so lai so Lunglei a hian farm veng helai a hian veti department hi joint director hoin oma chumi joint director office tele quarters well thok tu te hom na te tin bok hotel song bol na te tin aran vul nam hun te ponin ka ria chi sang tin an polyclinic te pokha mai theye chuting OPD tele veti department mun tila ti khana home kim mai ome helai phei kong thlang lampang hi veti department complex ania so lai so joint director office junior veti department hi joint director hoin Lunglei a hian an omani ti chuan tuna kan mulai po hi hei veti complex vek khania
ช่วงจุกันลุดทะลุไม่ยังอ่ะพัลนั่นแต่กันละMMCเราเราลักแต่หันพัลลุตุกเราเทียนเราพัลเทียทก็เสร็จแล้ววะที่ช่วงก็กัลเพย์เจล่าเฮลัยกงซีรักเนี่ยเกี่ยกัลนักกงอันเสียมาเฮียนที่ช่วงคู่กันหันนนเละทุกกงเฮลัย Joint Director Office Junior ทางลำปังตะโพฮีเตรียมจุกันนนเละเช่นนั้นอ่ะหลายลำควงงั้นเนี่ยเกี่ยก็วอกให้กับหลายทีน่ะชูเนินไล่ลักตะปอดจากผมวิวโรลิงกับมันบิ๊กซีแล้ววะหลายวอกปะเขาถิ่มโดนวอกเวลาหัดท้าหันลำไม่ทิ้งให้กันเนี่ยก็ชแนลก็วิดีโออัพโหลดเราทิ้งทิ้งแต่ตานปอดทิ้งรันรวมแล้วตุกเราทิ้งมีนิสัยเทียมนักรันดีละให้ฟาร์มเวงลุงเลยฟาร์มเวงเพรสบิเทเรียนเขาชันเบียกอินอันนี้กงสักอาเขียนออกมาเบียกอินอันนี้ชักกับไม่กัลโชว์ในรถสเตปปะตั้มเดียวเล็กอะโชว์อุลเวเดียวเล็กกันนี่ไล่ฟาร์มเวงเพรสบิเทเรียนเบียกอินอันนี้ติดชวนให้มีกงเพย์เบียกอินทั้งอาคารที่เห็นกงที่กัลเพย์เจล่าเกณฑ์กันกัลเพย์เวลเจล่ากัลปะท่ากัลลากันเนี่ยวางเฮียนเกณฑ์นะขัดยังหันตีนเวลแข่งมากันในสันแล้วกัลปะเตียฟอนลาตีเดียวไม่ฮิกันเนี่ยกับวิดีโอเจนสวิวที่นินกริงามารอดซูมินเราทีร์สักเวเซลที่นักล้อมเทก็ไม่ให้ไล่กงสักที่มอเตอร์ร้องกะนะมอเตอร์จีนะมุนอันเนี้ยยังไงเนี่ยให้ไล่อันมิงฮิก็เสร็จลุตุกตลอดว่ามอเตอร์วอล์กมอเตอร์วอล์กสมุนส่วนนี้ที่ส่วนฟาร์มเวงกงเพย์รำทาร์เวงเนี่ยนะอินรีน่าลำปังปันอินกัลเพย์เจละแห่งไล่ฮิกงสักและกงทั้งอาเฮียนมันริงเจนในอินเตอออกมาอัจฉริยะดอร์ตะโปออกมาฟาร์มเวงอัตรังอินรำทาร์เวงอเวงทางลำปังปันเพย์นะกงอาที่เห็นกันกัลเพย์แม่กันเนี่ยตัวนักันหัวลายอย่างเห็นให้ขวดทิมจันะก็ฟอนที่คุณภาพทะลุตุกแล้ววะอามารอจุที่เห็นกัลปะหันลักที่หนุ่มก็ที่เวเซียที่เห็นกันละเวเซละมันลงไงหลุดสักทีนะคอมเมนต์ลมตักเตะดินอินเราเสียทีนี่ที่ตะกันเราเสียก็ล้อมไทยก็ไม่ที่เห็นกงทางลำปังเห็นอะไรกงฉุกเดียวออกมาอะไรฟาร์มเวงทางลำปังเกี่ยกัลทักนะอันนี้ทูฮิลเลอร์เตอร์ริกโซทรีฮิลเลอร์เท่งอินกัลที่ออกมาติดจวนให้อะไรกงฉักขี้หันที่เราจะจานมารีลำปังปันเฉานะอันนี้ขี้ลายชกจะกิจานมารีฟัลกอนฉักเดียวกันชกเพียชกชวะกันเตียงตรงกำเตกเทียมโลนี่ติดจวนให้ไรที่ฟาร์มเวงเละรำทาร์อินรีนาในตัววิวกงชักลำปังฮีจานมาริเวงเอเรียเวงเทนขัดที่ฮิจูเนียติดจวนทั้งลำปังฮีฟาร์มเวงอันเดียติดจวนให้ไล่ฮีอินรีนาไล่เวลโบรเนียกงชักเทนขัดพอฮีฟาร์มเวงอันลอยเท่ามารถเจอเรียดิกตะไกจวนจานมาริอันนี้ตีเต้นอะไรเดี๋ยวจะจวนนั้นสวยถือนั่นนี่ให้ไล่ฮีนี่จานมารีเราเช่งตา welcome to จานมารีตีเลย welcome to รำทาร์เราเช่งตาตีเวลินตาร์นับมุนอันเนี้ยให้ไล่มุนที่ให้ขวดทิมจันตริวเมียอันหลังเจียงมันก็ใช่แล้วอะอันหลังเจียงลุตุกลงไม่เทียที่เฮียนรำทาร์เวงจานมารีเลยรำทาร์เวงอิมรีนัทอันเรานิตาที่เฮียนรำทาร์เวงชูงะมันลุดเพยตาอันนี้จูจานมารีเวงทางลำปังเละรำทาร์เวงทางลำปังอินรีนะกันเปล่าฟาร์มเวงกันเปลเพียจุดติดชวนยังไล่ฮีรำทาร์เวงเราเนี่ตารำทาร์เวงที่มีดิ้งลำปังอ่ะที่อันนี้ดอร์สตีลแฟบริเคชันออกมาวิลล์มาอินสคูลออกมาเฮ้มุนที่กันละเชียงอ่ะให้มารอดสตรีทไลท์เต็มทะลุตุกลวะดูงั้นหลังเชียงเงี้ยก็ใช่แล้ววะกงฉักตะกันปนะที่เฮียนเห็นคล้ายกันละโดนเส้นให้ไล่ Silver Mount School อันเนี้ยลุงเลยอะ private school ลาร์เวตักปักหัดอันเนี้ยตัวเห็น school หินละรันเซลิมปกระละว่ารันตัวระก็ง่ายงดนะ school ลาร์ตักอันเนี้ยรำทาร์ลุงเลยอันเนี้ยให้ Silver Mount School Complex ช่วงอันนี้ตัวเตปนเจงตัวระก็ง่ายจุงเวลจุนเนี่ย Silver Mount School เราลุดตัวเต้นเราเอ็นจนเสียเจียงไหมแต่จน Silver Mount School ก็เปลเพียรำทาร์เวงทางลำปังจน
kan kalpei zela khi lai kong chak lampang hei dor te om dang te kan lo in khar to loma heng lai workshop te tin motor sil na te po ma heng lai hian motor sil na kong chak le kong thlang ai motor sil na a oma heng lai vel po hi motor nei te tan chuan motor siam tir na mun te motor sil na mun te ani a thim ta hle mai a eng lai deuh hlek kan han la lenga ti hian ram thar veng i falko na tanga Chanmari falko na tanga ron chuk thla kong ina ron po zel a kon lo ma saber tuna hianin ka pan phei don ani ram thar veng a helai kon poimo tak pakhat ni dor te oma lume na mun te chome zor na mun te oma tin auto rickshaw ho an din na mun te ani helai kon hi kon lun le poimo ve tak ani ram thar veng a veng thlang lampanga chuan hei mi veivak po an tam talo hle mai khuwa athim don chowa athim tan chu ni bere hei motor light in ron chun lo pe chun ke phone ang te chuan helai kot vel hi chu kon vel hi chu ala fia lu tuk to lo ani maro chuan tilak lo to an lak ang hi chu kan clear zel tura ngai la helai hi ram thar veng aveng thlang lampang Chanmari falko na tanga ron chukla kon ma saber ne so rickshaw ding te po so kan mu re thei o me helai hi dor vel o ma chok me ten zura helai mun hi ram thar veng aveng thlang lampanga kon ngani lun ve tak le poimo tak ani khi a kong chaklama ta pokhin dor o ma helai mun hi mun poimo tak ani sum don na mun poimo nia tin ram thar veng oi me te pon lung ten phuna jubilee lung ten ing ka ria khilai kong chaka khianin lung phun te oma helai vel hi kan han la kwal thuaka a thlir tur chu tamlu tuk lo ma ro chu lunglei mun ma te tin aveng pen hle deuh hlek lai te kan han thlang ve deuh ti hian a kona tang khan tu na han kong akal pheya ye kan thlir kwal le thuak anga helai hi kona tang khan Chanmari lampang ka pan chawa hei street light thi thalo thina lunglei hi ka video ma sa po khan vai khat chu ka sei to lunglei hen street light thalo via oni main road thi chu ka sei thei lo aveng main road ni lo ho chun hei tu na kan mong hian street light thi that lo wang hian thim hlim chaw lan ni nangina thim rui maya amak veng reng khop mai street light thi da tha tangai view ani lunglei hi han eng ut mai sela nuam tur ania a main road chu eng tha Leitlangpui amaro chu aveng thlang lampang te pen hle deuh hlek lai street light ti thalu tuk lo amak veng reng viawa hemi a hulum lai le engani a kong pui pa ngai te chu street light chu tha Leitlangpui thuin the main road ni lo hin street light thi ka kal ve to le ka mu china hin street light thalu tuk lo ti chon hei Chanmari falko na ka chok chaw main road chu kan tu na kan mu lai kan en zo ta khau khan ya ni dang ka video ko chung khit ngi kal chho thina tun ne ra chun dinglam an lain ka kol phei do na ni helai mun hi hei baptist building ka video ma sa apo khan karon da to part 2 a khan lunglei street vlogging part 2 a khan an en le thok to le helai hi baptist kausan building ania kita headquarter lampang building helai hi noi lampang ho ground floor ho hi doctor clinic town clinic Christian hospital ser contena town clinic an ron nei na thin doctor ron theina mun te nen tir na mun te nia achungki baptist english school extension ani thunga tun ma chon he building hi hetim higher and technical institute of Mizoram baptist Kausan college campus thina ne tuna chun pukpui la manin son chhoto heng lai vel hi Chanmari kong nuai falko na tanga kalpenia Mizoram home guard office kan pel pheya hei heng lai te poi street light thi a na chungin phone thalo chu thu ran ni sela a eng ut lo ve hrim hrim lung lei heng lai phei hei lai hi chu tle min hei street light te lom tha a eng tha vele ta street light thi ka ngai poi mo niang ka comment ta poi hen ka sai ta zau zau amaro chu nge ni thim lim chau te la nia zan ria chun chu tiang taka heng lai phei te phei chu hei helai granite siam na
ania ti chuan helai kong phei Chanmari kong phei Chanmari main road atanga apan ni na ti te po in suila hakarot an ti henglai kong phei hi helai kong hi hakarot ni na chan chu British hoin Lunglei an ron lu tan tir khan Fort Lunglei an ron siama chu ta tang chuan Fort Lunglei tang chuan khi mi halkha barmarama halkha kong ki an sial chole dona chu mi an Fort Lunglei chu tuna DC office mun vel hi ne chu ta tang chuan he kong hian sial pheya halkha heta tang hian dar zo tlanga Fort trigger oma chu chu pan chona tur kong an sial hakarot an ti hakha ti chu halkha ti an soina thin tun ma halkha khi mi soina thin khene hakarot ti te pon henglai phei hin soi thina hei henglai phei hi hei kong chak ta po khi an lo chei moi viaw kan la thuaka henglai hi Chanmari thi velbor ania ni china farm veng ka chuk thak na farm veng pana ka chuk thak na kon lai tak helai hi di hian ka wa chok phei le ta fal ko na tangin helai akong thlang lampang ding lampang hi farm veng pan thak na kha ania so pia son video ma sa tuna kan ngani ron upload me ka hian ama salama khan UPC Lunglei district notice India Kaushan ngani UPC notice ho an headquarter office ania helai Lunglei a chon so kan han muanga hei helai hi ania tin khia chaklama khian tuna kan muang khian main road po chona alzo moi bakery te KFC te omna vel khan ya hei helai hi UPC headquarter office te apso resident an thok tu te chen na mun te ania ti chuan henglai hi hei kan lakol thok anga wait lai chu tilu tuka video han lak tur tam lowa maro chu kal pa la kha kan ne street vlogging ti taka street khan ni ve vek thomaya man lo ra thiam ola ti chuan helai hi hei auto rickshaw siam na mun pui ani helai in lun thei khop mai tlai kho thim to po hei an lo la thok muk mai hei street light bok kha soile thinila henglai phei te poe chaka khin street light pakha to ma ba khi mang lowa a thim riawa maro chu so lai pia sa chuan a ton tunin street light to ma so lang eng ut thunga street light thi mamo na sang ani henglai phei vel po hi amaro chu tuna kan sei lai phei hi chu a eng tha hei a ton tunin solar street light to ma thakop mai helai phei hi helai phei a hian ding lama hianin ngani PG paying guest hostel te po over ming kha kan thachhe lo Dr. Valte te Dr. Medical doctor khamite hostel PG hostel kha oma helai om thin to te hi tam tak an oma ti chuan a pia hian hei kon oma high school thlang kon ania helai hi government high school thlang kon dor hi panni pathum vel pali vel oma helai hian helai hi engani a kon lutuk ni lo ma sela thil zor no mun te ponia hetlai thlang lampanga hian Chanmari veng thlang lampang tila kal thak na te pom ve hei lai hin in oma mual dung thla hian a ton tunin oma ti chuan helai phei hi chu hakarot phei zel kha ania a han sei wa kaina lo Chanmari tu ani to heng lai vel hi chu Chanmari tu vel bor ania ka fresul lo tur angai la ti chuan tuna kan mu hi hei heng lai hi kong thlang lampang hi Southern Flower School 7-day Adventist House School ania thim lu toka hei street light lom thasi lowa school fencing vel ani tuna kan mu heng lai phei hi ti chuan a pia a son helai hian hei kong peng lom le tlai hian Chanmari Presbyterian biakin pan thlak na te tin Chanmari Waima Hall pan thlak na te oma heng lai vel hi BDO office complex ania BDO office ania hei Lunglei BDO office hi a kot vel po hi hei street light thachung lo helai po hi an mani building pon light thi chu oma street light panga hi lo ni a thim rui meya helai vel po hi hemi chaka hin BDO quarter so oma thlanga po BDO office ho quarter ne oma tin na chaka so laya kan mu so high power committee Lunglei
vice chairman office ani high power committee HPC office antimetri na heng lai chuan helai hi kong chaki high power committee building ani office ani ngala conference hall te tin office pa ngayan man te pone ti chuan heng lai hi chu hakarot kong phe ania Chanmari 1 along ni vele to tonga helai hi chu hei engeni khi nglai khi chunga eng street light chaka eng khi jail house rock restaurant ania ti chuan heng lai vel hi koi helai kong koi hi zau khapalung le kong koi zong zong ania lai mun hi zau berng emo ka te Chanmari 1 jail house rock kot hi zau khop me hi jail house rock restaurant chu ni a helai hi a kon hi zau a kong ngene kong koi hi zau ani helai hi SCM Interiors SCM Music Academy ania lai hian tlangwal zo sang zolan Music Academy ania music class keyboard guitar le solfa khateng te kha azir the ni hakarot kong phei zel ania Chanmari 1 le 2 in rina lai vel ani phei do na heng lai civil hospital thang vel ani helai hi 7-day Adventist ho biak in ania Chanmari 2 ania kong thang hemi 7-day biak in zone chawa khianin civil hospital pan chawna kha oma tlai hi Chanmari Baptist Pastor Quarter ania helai bor hi achaka khen Mizoram UPC biak in le Pastor Quarter oma tuna kan mulai hi Chanmari Baptist Pastor Quarter ania helai thlang chia hianin 7-day Adventist Pastor Quarter oma achaka khen Mizoram UPC biakin le Pastor Quarter oma so lai pele de wasan Presbyterian Pastor Quarter so boka Pastor Quarter selai vel bor Chanmari 2 le 1 vel bor hen palingo to ole tuntuma tan chon kan Lunglei Street Vlogging chu kan lo du tok le phot anga min lo like saka min lo comment saka min lo share sak ve thin tur te pin kan deal chewa tin chulai veng chu ka mudu in ti te poron sei ula kan ti kan lo tum zel don dia